Amakuru agezweho kuri tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 ni intumwa za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 kuri wa 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 zamaze gushira umukono ku masezerano cyangwa se n'umukono ku nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Ni igikorwa cyabereye muri Katari, hamaze iminsi hari kubera ibiganiro bihuza impande zombi, ubwo ni M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyumva ko ni intumwa zimaze iminsi mu biganiro zirebera hamwe icyakorwa kugira ngo byibuze amahoro agaruke hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi yakomeje kugenda yinangira avuga ko n'umunsi wa rimwe atazigera yicarana n'ihuriro AFC M23, ko atazigera yicarana n'inyeshamba, ko atazigera yicarana n'ibipupe mu magambo yagiye akunda gukoresha. Ni rimwe ni kabiri yagiye akunda kuvuga ngo yicaye hari ikinshasa ngo ariko isaha n'isaha agomba kuba ari hehe, ari Bukavu cyangwa se ari Goma. Ariko kugeza ubu ngubu byaramunaniye. Kugeza ubu ngubu abantu benshi bari bategereje bavuga ngo M23 ngo igomba kuva mu bice yafashe mu buryo bwo kugira ngo amahoro aboneke hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bose nicyo kintu bari bategereje, ariko M23 cyangwa se abarwanyi b'ihuriro AFC M23 twirwaneho bari iwabo, ntabwo bagomba kuva mu bice bafashe. Hari ibyo rero aya masezerano bamaze kuba basinya yaje kuba ageraho, cyangwa se hari ibyo bemeranyije ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. Ariko nk'uko abantu bagiye bakomeza kuvuga cyangwa se ibyo bihuha bagiye bakomeza kugenda bakwirakwiza, harimo ko M23 igomba kuva Goma na Bukavu cyangwa se kuva mu bice yafashe, ariko ngo bikazakorwa gahoro gahoro kugeza M23 bayishenye. Ese ibi bintu biraza kuba bishoboka cyangwa se ntabwo biri bushoboke? Ese M23 yakwemera ko bayisenya gutyo nuko ibintu bikarangira, nuko yaragize kava mu bice yafashe, cyangwa se ntabwo irabyemera? Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo yemeye M23 yabigiye kwinjizwa mu gisirikari cya leta, cyangwa se ni bya bindi n'ubundi bya Perezida Felix Tshisekedi n'ubundi dusanzwe tuzi? Hagati aho ngaho niba ubyibuka neza, hari amasezerano yigeze kuba asinywa i Washington DC, ni mu gihe Uburundi bushinjwa kuba buri gukomeza kugenda bwohereza ingabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba gufasha Perezida Felix Tshisekedi gukura M23 Goma na Bukavu. Ariko noneho uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye ahantu hose cyangwa se ibikorwa byose ntahavugwa. Kugeza ubu ngubu tukavuga tuteze ko akomeza kugenda yenyegeza umuriro, ariko mu by'ukuri n'amasezerano ari gusinywa akaba atanavugwa, cyangwa se wenda akaba atanagiramo uruhare. Abarwana n'iki? Tugiye kuba tubigarukaho. Ngusabe gukora subscribe, ukore na share, hanyuma rero bibaye na byiza ugakora like, tukajya dukomeza kubana ibiganiro byacu bigaragaza ko wamaze kuba unshigikira muri ibi biganiro. Ngewe ndahari, tuzajya dukomeza kubana. Wowe icyo usabwa nuko wakora ibyo ngibyo maze kukubwira. Ngewe umva rero muri aka kanya ni Emmanuel, iyi ni Blue TMA. Ibintu bigera kuri 5 byaje kuba bishirwa ahagaragara, ariko mbere yuko tujya kuri ibyo bintu 5 abangaba bumvikanyeho, ubwo ni impande zombi ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama cyangwa se aya masezerano yarimo kubera hano i DOHA muri Katari, yitabiriwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu w'u Rwanda, ni Dr Vincent Biruta. Hanyuma hakaza Masadi Baulos, uyu nguyu muramuzi, ni umujyanama mukuru kuri Afurika wa Perezida Donald Trump. Ngira ngo USA cyangwa se Perezida Donald Trump ni nayo ifite uruhare rukomeye cyane
mu bijyanye no guhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu isinywa y'amasezerano nubwo bwose biri kubera DOHA muri Katari, ariko Amerika biragaragara ko ifite cyangwa se iri gushira igitutu kuri M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibi ngibi bikorwe, amahoro agaruke hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero hakaza n'uhagarariye umuryango wa AU ni African Union, nawe yarahari. Birumvikana ko ntabwo yagombaga kuburamo kuko ibi ngibi biramureba cyane. Hanyuma rero hakaza uhagarariye Togo, arahari nawe. Hanyuma n'abandi bagiye batandukanye birumvikana. Ku ruhande rwa AFC M23 harimo uyu mugabo witwa Bonimpa, niwe wari uhagarariye M23. Hanyuma no ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo abari bahagarariye Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bari bahari, ariko singiye kuba mbigarukaho cyane. Ibyo ngibyo nibyo byibanze, nibyo tugiye kuba turebaho kugira ngo tubashe kumenya ngo ese ibi bintu birava he, biri kwerekeza hehe, cyangwa se bizarangira gute. Aba bayobozi rero bose nk'uko mbikubwiye bari imbere y'uyu mugabo ni Emiri wa Katari. Twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho. Uyu nguyu niwe ufite uruhare rukomeye cyane. Niba ubyibuka neza, ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 yigeze kuba ahuza perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo perezida Felix Tshisekedi hariya i DOHA muri Katari bagirana ibiganiro. Urabyibuka neza icyo gihe ubwo uyu mugabo n'ubundi yarimo ashaka kugira ngo u Rwanda na Kongo bigirane amahoro cyangwa se habeho ko izi ntambara z'urudaca za hato na hato zacogora ibihugu byombi bikabana mu mahoro. Nubwo Amerika nayo yari inyuma y'ibi biganiro cyangwa se igomba guhagarara hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, yewe tutibagiwe n'abahuza bagiye batandukanye harimo nka Joao Lorenzo cyangwa se abangabo muri Togo, cyangwa se biriya biganiro byose byagiye bibera i Rwanda muri Angola, n'ibingibi byagiye bibera ku cyicaro gikuru cya AU. Ibyo byose nta kindi biri gushaka, nta kindi bigamije amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikintu cya mbere rero aba bantu bumvikanyeho cyangwa se impande zombi zumvikanye, ingingo za mbere navuga zirimo zikomeye ni ingingo turaza kugarukaho ivuga ko leta ya Kongo igomba gusubirana ibice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23, ariko bigakorwa gahoro gahoro. Turaza kumenya ngo ese ibi ngibi bizakorwa bite kugira ngo Repubulika na Demokarasi ya Kongo yisubize bino bice. Ikindi turaza kurebaho, turaza kureba ku kintu kivuga ngo hagomba kubaho gutegura uburyo imfungwa zizarekurwa, ariko komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge ikabigiramo uruhare. Murabizi neza ko M23 imaze iminsi irimo kuvuga iti twebwe turashaka kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegure cyangwa se irekure imfungwa zacu. Ntabwo tuzakomeza kubaho ngaho dufite abantu bafunze, cyangwa se nibyo biganiro niyo byabaho ngo nibyo kugarura amahoro, ariko mu by'ukuri ntabwo twakwemera izo mfungwa zikiriho. Hanyuma rero ntagutindiye, ikintu cya mbere impande zombi zemeranyijeho harimo guhagarika imirwano by'ako kanya. Ubu ngubu tuvugana ikintu cya mbere bakimara gusinya amasezerano, hari ku isaha y'isa 5 ku bihugu biri hano muri Afurika, bakimara gusinya amasezerano, iyi ngingo irebana n'uko bagomba guhita bahagarika imirwano. Ni amasezerano bashingiye ku masezerano yashizweho umukono muri Mata 2025. Urabyibuka neza i DOHA muri Katari ku itariki ya 23
higeze kuba hashirwaho ko M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba guhagarika imirwano no kutagura ibirindiro. Ni amasezerano yasinyiwe i Doha muri Katari n'ubundi. Ntimujye mwibagirwa, mujye mubyibuka. Ibi ngibi byabayeho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika intambara, M23 guhagarika intambara, kutagura ibirindiro. Icyo gihe ari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025. Ese ibi ngibi biragerwaho? Nicyo kintu tugiye kugarukaho. Impamvu mvuga gutya nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi yitegura intambara hasi hejuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuzana abacancuru baba Colombia bayobowe n'uyu nguyu Eric Dini Prince, twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze indege enye za helicopter zifite imyanya 4 n'ahandi inyuma gatoya, ngo wenda ni nko muri bagage niko twavuga, mu bubiko hashobora kubikwamo ibikoresho bikeya, wenda nk'imbunda cyangwa se n'amasasu bikeya biri aho ngaho. Bizaguzwe mu Bushinwa. Izi helicopter zigera kuri 4 zamaze kugera no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba ubyibuka neza, hari amadrone yaguzwe muri China. Izi ndege nazo zari kubuta, nazo zaguzwe muri China. Hanyuma nayo madrone nayo yaguzwe muri China, mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni drone zibarurwa hagati y'120 kugeza kuri 200. Izo drone zimwe zamaze kuba zigezwa ku kibuga cya Melchior Ndadaye kiri hano i Burundi. Ibyo ngibyo twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Niba ubyibuka neza, aba bacancuro bamaze iminsi bari koherezwa mu bice bigiye bitandukanye, harimo aho za Karemi ni kapitali ya Tanganyika, bakomeza bamanuka. Bamaze iminsi ngo bari kurira ubwato bagenda berekeza, mbese nuko ngo badeployinzwe mu bice bigiye bitandukanye, yewe ku buryo batangatanze impande n'impande. Aho ngaho za Karemi, aho ngaho za Uvira, muri ibyo bice hari kubera isibaniro. Coalition ya FARDC yose irunze hariya za Uvira, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye biri hafi aho ngaho, bakubita M23 bayibuza gufata Uvira, bakomeza bazamuka bafata Bukavu, baza bakuramo Goma, ubundi hasigaye ibintu birangira. Niyo gahunda bafite. Perezida Felix Tshisekedi niyo gahunda yabahaye. Ese ibi bintu byo kuvuga ngo hagiye kubaho kurambika intwaro, guhagarika imirwano ku mpande zombi, ibi bintu biraza gushoboka? Simbizi. Reka dutegereze turebe. Iyi myiteguro imaze iminsi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko kugeza ubu ngubu imaze kohereza abasirikari 600,000. Bose bamaze kugera hano, bamaze bose kuba banyanyagizwa hehe hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abo ngabo nibo bagomba kwifashishwa bagasubirana Bukavu, bagasubirana na Goma. Kadutegereze turebe. Ntawamenya, wenda ibi bintu bishobora kuzakunda. Hanyuma rero ikindi cya kabiri, impande zombi zemeranyije gucyura impunzi ziri hanze. Izi mpunzi ziri hanze zigataha ku bushake hashingiwe ku masezerano RDC n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Nabyo reka dutegereze turabe ko n'ubushize n'ubundi bari babivuzeho, bavuga ko bagomba kwemeranya. Hanyuma impande zombi, yaba ari uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagafatanya gucyura impunzi ziri hanze y'igihugu. Ibi ngibi nabyo mu masezerano i Washington DC nabyo byagarutsweho, kuko muri aya masezerano yasinywe ku wa 27 z'ukwezi kwa gatandatu hagati ya Ambasaderi Olivier Nduhungire ndetse na Teresa Kayikwamba wa Guinea na Michael Rubio, nabyo birimo ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba gufatanya gucyura impunzi. Impunzi z'abanyekongo ziri hano mu Rwanda, cyangwa se impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bindi bihugu. Gutyo nuko ibyo ngibyo bigakorwa kandi mu mutuzo, mu mutekano, hifashishijwe n'uyu muryango HCR. Ibyo ngibyo ntabwo ndabitindaho, ntabwo ibi ngibi, ariko bizashoboka ari uko amahoro yagarutse. Kuko kumbwira ngo ufashe impunzi
zari zarahunze aho ziri zifite umutekano nubwo batishimiye uko babayeho bitewe wenda n'imirire cyangwa se wenda nuko batari mu byabo n'ibindi byinshi cyane. Ubuzima bwo mu mpunzi abantu babaye mu nkambi igira ngo barabizi, ariko noneho ntabwo umuntu yakwemera gutaha azi ko cyangwa se ari kumva ko isasu riri kuvuza ubuhuha. Reka ntabwo yakwemera. Hanyuma ikindi cya gatatu, leta ya RDC na AFC M23 bemeranyije ko bagomba gufata ingamba zigamije kurema icyizere hagati ya buri ruhande. Ibi ngibi byo wenda sinzi icyo bashatse kuvuga cyane, ariko kuvuga ngo bafashe ingamba ngo z'uko ngo hagati y'impande zombi hagomba kubaho icyizere, sinzi icyo bashatse kuvuga. Icyizere si ubwo ni ukwizerana, wenda hakabaho ko M23 igomba kwizera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikizera M23. Nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, harimo yuko ngo mu gusenya iyi M23 abasirikari bagomba kujya binjizwa mu gisirikari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni muri FARDC, hakabaho kuborohereza. Noneho ng'ikindi kintu bazitaho ni ukureba ngo ese uyu musirikari ni ruharwa cyangwa se uyu musirikari hari ibyaha yaba afite ndengakamere ku buryo dushobora kuba cyangwa se bishobora gukoma mu nkokora kuba atakwinjizwa mu gisirikari cya FARDC. Ibyo nabyo ngo bizarebwaho, ubwo ni ukuvuga ngo mbese buri ruhande hakabaho kwizerana. M23 igahita yizera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko abasirikari batakoze ibyaha by'intambara. Murabizi neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafatiye ibihano abasirikare bakomeye cyane barimo ba Colonel Nanga n'abangaba barimo ba Lieutenant Colonel Wiringoma n'abangaba Sultani Emmanuel Makenga. Hakabaho kwizerana, ni ukuvuga ngo Tshisekedi akizera Makenga ariko biragoye, biragoye, ibi ngibi biragoye. Noneho Makenga bakaba bamufata bakamushyira mu gisirikare cya FARDC, bakabanza bakareba ese uyu musirikari hari abantu yishe cyangwa se hari ibyaha by'intambara bimukekwaho gutyo, nuko iki ese bimeze biti. Ubwo hahita hazamo n'uyu mugabo Joseph Kabila nawe murabizi ko amaze iminsi ari guhigwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko atangaje ko agomba kujya mu gihugu cyamubyaye, agataha mu gihugu cyamubyaye. Ni nyuma y'uko yari yavuze ko agomba gushyira ibintu bigera kuri 12 imbere y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, bakabyigaho bakabinonosora bagatangira kubishyira mu bikorwa kugira ngo igihugu cyongere kigarure ubuzima. Ariko ibi ngibi navuga ngo ntabwo byigeze bigerwaho, cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi ibyo ngibyo ntacyo bimubwiye. Ubu rero iki kintu cyo kuvuga ngo hagomba kubaho kwizerana, ni ukuvuga ngo noneho Joseph Kabila nabo bagomba kumwizera, nubwo bwose baraguma mu bice bafashe, ariko noneho bagomba kwizera Joseph Kabila ibyo yaba ari gukorera hano Goma na Bukavu, cyangwa se mo kimwe bakaba bamufata bakamujyana hariya Kinshasa, wenda akaba yabaho ngaho niyo yacugirwa umutekano n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko hakabaho ko yizeye Perezida Felix Tshisekedi. ariko yewe ibi ngibi ntabwo bishoboka, ibi ngibi ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Icyizere hagati ya buri ruhande, ni ukuvuga ngo Sultani Emmanuel Makenga akagenda akicarana na Perezida Felix Tshisekedi, waraye ntabwo bishoboka. Cyangwa se ukamwira ngo Colonel Nanga ngo yagiye kwicarana na Perezida Felix Tshisekedi. Ibi ngibi biraza guhita bihura na bya bihano bashizeho ngo yuko Sultani Emmanuel Makenga igihano cy'urupfu yakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare, hanyuma uyu mugabo Colonel Nanga yakatiwe igihano n'urukiko rukuru rwa gisirikare igihano cy'urupfu burundu. Lieutenant Colonel Wiringoma nawe nuko, n'abandi basirikare bagiye bakomeye mu ihuriro rya FCM 23 twirwana. Abo bose ngo ikintu kigomba kuba ngo nuko hagomba kuba ko bagomba kwizera ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, hanyuma Tshisekedi nawe ngakabizera. Ibi ngibi ntabwo byavamo, ndabizi neza ko haramutse habayeho iki kintu cyo kuvuga ngo habayeho kwizerana,
perezida Felix Tshisekedi yahasiga agatwe cyangwa se mo kimwe abayobozi b'ihuriro AFC M23 abasirikari bajya kumva bakumva bari kubanaganika bari kubashira mu mugozi. Ntabwo ibi ngibi byapfa gushoboka. Hanyuma rero ikindi cya kane, hagomba kubaho uburyo bwo gutegura imfungwa zikarekurwa, ariko komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge ikabigiramo uruhare. Ibi ngibi ihuriro AFC M23 bagiye bakomeza kugenda babigarukaho cyane, babivuzeho cyane, babisabye perezida Felix Tshisekedi bavuga bati nyaboneka twebwe niba ushaka amahoro dufungurira aba bantu wafunze. Ejo bundi murabizi hari abagabo bamaze iminsi bari gupfa b'abajenerali bakomeye cyane ngo bazira ko ngo ari abaswahilifone, ngo bazira ko ngo ari abarwandafone, ngo bakorana na ba Joseph Kabila, bakorana n'aba ngaba Colonel Nanga, bamaze iminsi bari gupfa. Mu minsi yashize niba ubyibuka neza, ngira ngo ku itariki 13 uyu mugabo byamaze kuba bihwiswa ko yatawe muri yombi. Ni generali Christian Chiwewe wari umujyanama wa perezida Felix Tshisekedi, akaba n'umwe mu bajepe barinda perezida Felix Tshisekedi. Uyu mugabo yaje kubakekwa ko ngo ashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi, yewe no kumwivugana. Yagombaga kubanza ngo kumwica, yamara kumwica hanyuma agahita amukorera kudeta, birumvikana nyine agahita afata ubutegetsi. Uyu mugabo rero yaje kuba afatwa arafungwa. Afashwe rero afunzwe, ikintu kiriho niba ari inkoni zamuriye, niba byaragenze bite, uyu mugabo yaje kuba yemera ko ngo rwose iyo migambi ngo yari ayifite. Hanyuma barangije bamuhase n'igiti. Rero igiti kimaze kumurya yahise anashira urutonde hariya rw'abantu ngo bagombaga gufatanya uwo mugambi. Bimaze iminsi biri no guhuhizwa ko uyu mugabo Masunzu nawe ari gukekwa, ariko bakavuga bati ntabwo ari byo, yagiye guhabwa izindi nshingano, ni ukubeshya. Ni nk'uko bimaze iminsi biri kuvuga ngo Lieutenant Colonel Wiringoma ngo yarafunzwe, ngo hari amakimbirane ngo yagiranye ngo n'abayobozi b'ihuriro AFC M23, ariko ejo bundi namubonaga arimo gutanga interview avuga ko nta kibazo afite. Ibyo ngibyo ari bya bindi by'abantu baba bari kubesha ku mbuga nkoranyambaga. Yari yavuze, abantu bari bavuze ko ngo yatangiye gusubiranamo ngo na M23, ngo kugeza ngo ubu ngubu ngo ntabwo ari kumvikana na Makenga. Ibi bintu rero ngira ngo ariko muranabyibuka no minsi yashize byigeze kubaho. Icyo gihe ari muri za 2013 ubwo bavugaga ngo Sultani Emmanuel Makenga ngo yarishwe, ngo yarapfuye, ngo baramwishe, bamubitse kenshi cyane, ariko akaza kongera kugaruka akagaragara mu ruhame akavuga ati ngewe ndi muzima ndahari kandi ngomba gukora ibishoboka byose nkarwana igihugu cyanjye. Ni nyuma y'ubuzima bubi bari babayemo hariya mu birunga, hari rahira izina ry'intare za Sarambwe ryavuye igihe kirenga n'imyaka 5 yose bari mu birunga. Ibi ngibi murabyibuka, twabigarutse mu biganiro byacu byatambutse. Ibi ngibi rero nabyo bimaze iminsi biri guhuhizwa bavuga ko ngo Lieutenant Colonel Wiringoma ngo yaje kuba ngo agirana ibibazo ngo na M23 ngo ngo baranamufunze. Ni ukubeshya. Hanyuma rero nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, izi mfungwa reka dutegeze turebe ko perezida Felix Tshisekedi azazifungura. Ariko ubushize nibo byibuka neza bigeze kuba n'ubundi bamushyiraho igitutu. Icyo gihe n'ubundi ni ibiganiro byari bimaze iminsi biri kubera DOHA muri Katari. Uyu mugabo ikintu yakoze, yaragiye afata abantu 5. Icyo gihe nibo byibuka neza hari harimo n'umugore wa murumuna wa Colonel Nanga, ubwo ni muramukazi wa Colonel Nanga nyine. Muri abo bantu bafunguye ni 5 bonyine mu bantu 700 M23 ivuga perezida Felix Tshisekedi yafunguye abantu 5 bonyine. Nawe unyumvire, M23 batise abo bantu kutabafungura ngo bakuremo ukomeza kubashira muri gereza kubera iki? Hanyuma rero nibyo nari ngarutseho mu kanya kashize, uyu mugabo Christian Chiwewe amaze gushira urutonde rw'abantu hanze. Muranabyibuka ko bahise bagira gutya abajepe cyangwa se abandi basirikari barinda perezida Felix Tshisekedi bahise birukira mu mutungo w'uyu mugabo Joseph Kabila. Icyo gihe ari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka turimo. Hanyuma ni mu gace ka Rubumbashi Kamashatsi.
ubu ngubu rero nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, imiryango mpuzamahanga baravuze bati ibi bintu aba basirikare bakorewe uyu mutungo wa Joseph Kabila sibyo, kuko inka zirimo baragiye barasahura n'ibindi birimo ubwo birumvikana n'ibiryo cyangwa se n'amafaranga yagombaga kuba yifashishwa, abakozi barafashe barakubita, bamwe barafata amaboko baziriki, mbese ni ibintu ntabwo byari byoroshye aho ngaho mu rugo cyangwa se muri iyo famu y'uyu mugabo Joseph Kabila. Bati ibi ngibi ntabwo bibaho, ibi ngibi ni ugukomeza kugira gute, ni ugukomeza gukora ubushotoranyi. Ibi ngibi rero tukavuga tuti ibi bintu bizashoboka, ibi nabyo sinzi ko bizashoboka. Uziwe ndiyo baza kuba bavuga bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikari maze iminsi iri kurunda hano za Uvira cyangwa muri Sud Kivu bakureyo, wenda ibi ngibyo byari gushoboka, cyangwa se wenda ibyo bikoresho Perezida Felix Tshisekedi amaze iminsi ari kugura nabisubize wenda hariya ku kibuga cya Njiri, ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Kinshasa, ibi wenda byo byari no gushoboka. None ibikoresho byose byamaze kuba biri i Burundi, ibindi biri za Uvira, ukambwira ngo n'abasirikari, ukambwira ngo intambara ni ikigega cyuzuye amazi isaha n'isaha, tuzumva ngo cyaturitse, uzajya kumva ngo bari gukozanyaho. Kadutegereza turebe ibi ngibi birashoboka, ariko ku rundi ruhande ntabwo bishoboka, kubera ko tumaze iminsi tubona iyi ntambara aho iva naho yerekeza. Abantu rero ngo bari biteze ko ngo M23 mu byo bari businye igomba kuva mu bice igenzura, ariko siko byagenze. M23 iraguma mu bice yafashe. Iyo ni ingingo ya 5 ariyo navuze turi buze kugaruka cyane. Leta ya Kongo igomba gusubirana ibice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 twirwaneho, ariko aka kantu ka ariko bigakorwa gahoro gahoro. Uku gukorwa gahoro gahoro rero muri ubwo buryo bwo gusenya M23 ndakeka ko byo ntabwo bishoboka. Ibi ngibi ntabwo bizashoboka, ntabwo byakunda. Ibi ngibi ntabwo byakunda. Ntabwo M23 ishobora kwemera ko bayisenya, kuko nubundi ibi ngibi byigeze kuba bibaho. Habaho kumvikana, barumvikana, amasezerano bayashiraho umukono, impapuro barasinya, ntagiye impapuro zidasinywa, amasezerano ntagiye adasinywa, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwigeze bwubahiriza ibi ngibi. Yewe n'ikintu cyahita kinakwereka ko ibi ngibi bitazashoboka, ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025 aya masezerano yashinwe i Washington DC, bemeranyije ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya uyu mutwe wa FDLR. Yamara kuwusenya, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashizeho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza ubu ngubu ibyo byarananiranye, ahubwo Perezida Felix Tshisekedi agura intwaro akaziha ahubwo FDLR, bamwe bagenda boherezwa mu bice bigiye bitandukanye nk'uko twagiye dukomeza kubigarukaho mu biganiro byacu bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyaruguru za Warikare. Abandi bajya aho ngaho mu majyepfo za Uvira, niho bamaze iminsi bari kwerekeza. Abandi bari i Burundi, bari gukoresha za ndege cyangwa se zino Sukhoi 25 cyangwa se izi za CH4 ya madorone ya CH4. Abandi birumvikana bagomba kwifashishwa bagatwara cyangwa se bakazarwanisha izi helikopter zamaze kuba zigurwa mu Bushinwa. Kumbwira ngo rero ngo ihuriro ngo AFC M23 ngo bazasenywa ngo gake 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 gake, ngo biturutse ku bwumvikane buzakomeza kugenda bo, ibi ngibi nta gihe bitabayeho. Ibi nta gihe bitabayeho. Ibi nta gihe bitabayeho. Ibi ngibi ni bya bindi navuga ngo habayeho gukora iki kintu, umuhango uraba, amasezerano yasinywe, barabyumvikana, ariko mu by'ukuri ntabwo bizagerwaho. Uruhande rumwe uko byagenda kose ruzica aya masezerano, nk'uko ibyabereye i Washington DC. Perezida Felix Tshisekedi yamaze kuba abizambaguza, acishamo umurongo. Kugeza ubu ngubu twavuga ngo amasezerano ya Washington DC nibwo bwose Amerika irutse gutangaza ko igiye gushiraho ibihano, aya masezerano ngo ndashirwa mu bikorwa, ariko navuga ngo ni zero waka.
imbere ya perezida Felix Tshisekedi ni zero waka, ngo Amerika igiye gushyiraho ibihano, ariko nta kindi ni igitutu cy'Amerika. Amerika iri gushyira igitutu kuri M23, igashyira igitutu kuri perezida Felix Tshisekedi muri ya gahunda yo kwicukurira amabuye, muri ya gahunda y'isoko ry'amabuye. Aya masezerano niba unabibona nyine yarimo nguyu Masadi Borosi, birumvikana Masadi Borosi yararimo. U Rwanda narwo rwari rufite uyu nguyu Dr Vincent Biruta n'abandi bagiye batandukanye, urumva n'uyu nguyu Emile Wakatari nawe yari ahari. Birumvikana aba bose ni inyungu y'amabuye y'agaciro bigizwemo uruhare na Amerika iri kubashyiraho igitutu, naho kuvuga ngo ibingibi bari kwemeranya cyangwa ibingibi bashizeho ntabwo bizakorwa. Ndakubwiza ukuri, ntabwo bizakorwa, kuko n'ubundi kuva na kera byahozeho. Ikintu rero cyangwa se nk'umwanzuro mbona uzakemura ibingibi ni uko hagomba kubaho kurasa n'imirwano. Imirwano nizarangiza iyi ntambara, uruhande rumwe rukavuga ruti ndatsinzwe ndayamanitse, ubwo ni perezida Felix Tshisekedi avuga ati ndayamanitse, M23 iransinze ninkoresha icyo ishaka, cyangwa se mu kimwe M23 ikamanika amaboko ikavuga iti ndatsinzwe, ubutegetsi bwa Kinshasa nibudukoze icyo bushaka, turemeye nka M23. Naho ibingibi byo kuvuga ngo amasezerano ngo gusinya ngo iki, ibingibi n'ubundi byahozeho, ibingibi n'ubundi navuga ngo nta gishasha kibirimo gishobora kuba cyatuma wenda abantu bakuka umutima. Gusa nyine ni by'abantu bari bamaze iminsi bari kwivugira bavuga ngo iki ngo M23 ngo igomba kuva mu bice ngo yafashe, ariko ibingibi byo byatangajwe na Patrick Muyaya. Muranabyibuka ko aherutse kuvuga ngo mu gihe cyose ihuriro AFC M23 batari bava mu bice bafashe cyangwa se bagenzura, ngo nta n'umunsi wa rimwe bazigera bicarana ngo bari kuganira. Ariko dore idoha muri Katari bahoze bicaranye bari kuganira, ibiganiro byabahuje. Burya kwigira ngo uri umugabo ariko hari n'abandi baba bagusumba, nubwo bwose yigiraga ibingibi bari kwikanasha, ariko ikigaragara cyo nk'umuntu w'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akajya akavuga ngo igihe cyose M23 itari yava mu bice yafashe ngo nta n'umunsi wa rimwe bazigera bicarana nabo, ariko dore bicaranye. Ibi rero nibikwereka ko n'ubundi ibingibi ni ukurenzaho, ni ukurangiza umuhango. Ibyo avuga biza bigwa mu ntege ibya perezida Felix Tshisekedi. Kugeza saa izi ngizi ikintu kigomba kurangiza iyi ntambara ni imirwano. Uruhande rumwe rugatsindwa rukamanika amaboko ruvuga ngo ndatsinzwe ndemeye. Naho ibingibi reka dutegereze turebe, bishobora kuzagirwamo uruhare na Amerika nk'uko Amerika ibivuga, hanyuma ugasanga amahoro aragarutse hano mu karere k'ibiyaga bigari, amahoro agasugira agasagamba. Ni mu gihe Uganda imaze iminsi iri gushinjwa ko ifasha cyangwa se iha intwaro ihuriro AFC M23 twigwaneho ngo yo kurwanya ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi. Ariko mu minsi yashize ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu, uyu mugabo General Muhozi Kainerugaba, umugabo mukuru w'ingabo za UPDF, akaba yagiriye uruzinduko ara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kujya kuvugura amasezerano ya Operation Shuja. UPDF igomba gufatanya na FARDC kurasa kuri Wazalendo ndetse na ADF ndetse na Kodeko, by'umwihariko mu ntara ya Ituri ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero uyu mugabo Thomas Rubanga uyobora uyu mutwe wa CPR nawe bikaba bivugwa ko amaze iminsi ari gushinjwa kuba afashwa na Perezida Museveni. Ibyo nabyo twabigarutseho mu biganiro byatambutse. Ibi byose rero ni ibivuga ngo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kavuyo, iyi mitwe ari byo Joseph Kabila yavugaga ati igihe cyose iyi mitwe itararandurwa ngo ishire hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mahoro azabaho. Masadi Borosi yarabivuze, intumwa ya Perezida Donald Trump, mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afurika yarabivuze. Hanyuma munamwika mugabo witwa Dr. Jackson ushinzwe
ibikorwa bya gisirikari hariya muri USA, nawe yarabivuze, yari intumwa ya Perezida Donald Trump, nawe ageze hano mu karere k'ibiyaga bigari avuga ati Kongo nta gisirikare ifite, Kongo nta muyobozi ifite, Kongo nta bushobozi ifite bwo kuba yagenzura ibi bice byose twavuga birimo umutungo kamere, ahubwo ikishyize imbere ni imirwano, ariko na makimbirane yagakwiye kuba yaricaranye n'abanyagihugu. Aya makimbirane n'ay'abakoloni ntabwo ari ay'abanyekongo bo ubwabo, ni abakoloni basize bateranyije aba banyekongo na nisa bakaba kiryana. Tabombeki nawe yabigarutseho, uretse nguna Basanjo yaravuze ati nyaboneka aramutse habayeho wenda kuba uyu mugabo yayobora inzibacyuho, dushobora kuba twabona amahoro hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bati uribuka ubutegetsi bwa Perezida Mobutu uko bwarangiye, ati nawe ubutegetsi bwawe niko buzarangira. Perezida Felix Tshisekedi yagiriwe inama kenshi cyane gashoboka, ariko yanze kumva. Ikiriho cyo nuko nibi byose biri kuba, cyangwa se n'aya masezerano ari gusinywa, nibi biganiro by'Doha muri Qatar, n'iki byose nuko bigomba kurangizwa n'intambara, uruhande rumwe rugatsindwa rukamanika amaboko, hanyuma ingoma zigera kuri ebyiri zigahita zihirima cyangwa se zikarangira muri ubwo buryo. Izo ngoma rero ntuzimbaze nawe uko byagenda kose, niba ukurikirana ibiganiro waba wamaze kumva izarizo. Reka ngushimire cyane, wakoze cyane, Nyagasani akomeza kurinde, dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Icyari kinzanye kwa kurebera hamwe ibyavugiwe hariya Doha muri Qatar, aya masezerano yasinywe hagati ya 23 ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo yo kurambika intwaro, guhagarika kurasa, kutagura ibirindiro, hanyuma n'iki giki ngo cyo gusenya M23 gake gake, ariko ibi ngibi ntabwo bizashoboka, ntabwo byashoboka. Murakoze cyane, Nyagasani akomeza abarinde, dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Bye bye.